Dulling Dira Eastlu came on Tatan Shkata, agus an Blian Shahoin beg a good Peile Allianz Roinn do. The champagne na hair and ard Bhacha fós an Eastlu came agus Geir Gá Culla Bua. Erilo Calig a Hamon Trátrachta. Cur tras na ge go dahar dig Buaicphointí ge hena féin ha sé lorug an count sin on hef mód den dahar de stórim. Mar is oldi déach nart thorlú trach núna in jo beg duide a dulgadí Roinn Blian Shahoin ach nart fórnacha eile a frach le scórna an léin jo tá scór eile fight an son de das éasco ó ard Bhacha. A fear breise ag ard Bhacha Taumalig agus chance Nisha Campbell an tríú Fointe aimsú. Imahon boss na ríist agus chance a chuir cool fuite ag ard Bhacha. Ag chuid go raibh an tála imahon boss ag Campbell. A dara óir go raibh sé imahon boss de badathe an óir sin ag Ross McQuilleen. Sé tefh stig den na canhar dia count dain séireach go puite ón post óhhain ag chance eile cool eile fuite bara Mhacha-4-24 a bhí gimar go húntas na cúla an láú gniuh agus cool fight ag a siút ag an déobh eile den fórt. Na sé Nisig McCormack trasna faoiheire go dtí ó Turbád agus ó Turbád le ceann na titim beánaí níisiil songfuite an coolbád a chumá I stig sa chúl ní teach a féisceire lena míid raig ní go míid reach an réitóir rá sin go bra ach cahamid muidú sios beidir go bhfuil déigent le rága bhfuil coolfuite coolfuite. Kick amach, Rogue Joran son, well lads, Coward and Marco, chance to go Grove on the Stacher cool. We've Rue, agus free year a chance, agus and chance Toka, Urwan ele Kerachul, Ed Ord Bhacha and so Cordehe, na Bliana Shakatis a Grave Egg Tart, a slot cart. No Torboard, a session treasure euro the Hailun tak Badehe get Urwan ele, vi Narthamage agus chance and cool board on Dara Fointe I'm sure quick enough. Con Clithe Hart, agus Cappa, Ard Bhacha sábháilta duide gan 1 hours a dul sios. The biggest thing is we stayed up, very competitive division. We see one team wins today, like in the go to the league final. If they had lost, if they had scored 2 points less, they would have been relegated. So yeah, tight division and just relieved to stay up. It's a big thing for our young players to be able to play in Division 1 next year.